Jikelele inkanyezi ndihamba naye uNadia. Molo Nadia. Morning. Unjani? Siyaphila ntombi akhonto unjani kuwe? Umnandi hayi ikhalile intsimbi sathi bemgceni wena nje okwakho ukusibamba kaloku ngesandla ukuze ungashiyeki ngasemva ongathi ukulindeleke zezo ziphala phambili udliwano ndlebe ngokutyunjwa kukaGcaleka njengomkhuseli omtsha woluntu ezemidlalo kunye nodliwano ndlebe malunga nohlahlo lwabiwa mali lwaphakathi enyakeni ihlala nathi ke kodwa kwangoku masijonge eziphala phambili. The main budget deficit has increased by 54.7 billion compared with the 2023 budget. Umphathiswa wezezimali uEnoch Godongwana uthi zimalunga na-70 izicelo ezisuka koomasipala zokuba kucinywe amatyala abo ka-Eskom ngelixa izicelo ezithe zaphunyezwa zixabisa ngaphezu kuka-56 billion. Ukholeka Gcaleka sele eqalile ukuxhuzula imikhala njengomkhuseli woluntu emva kokuba umongameli weli uCyril Ramaphosa ebhengeze ukutyunjwa kwakhe ngokusesikweni. Umangiti yande baba ziveze. Listen, this is Kenan Nyatend, of course, your anointed superstar. Listen, ngisekhaya Jikelele, la kusekhaya Jikelele. Listen, from Monday to Friday, we are on, and there's sports, entertainment, and everything. Listen, keep on tuning in, and may God bless. I love you. Umhlahlandlela okusetyenziswa kwemali phakathi enyakeni ubonisa ukuba izinga lokukhulula kuqoqosho alukho luhle kwaye nengxowa-mali karhulumente ayincumisi kwaphela. Oku kudizwe ngenjikalanga yaphezolo epalamente ngethuba umphathiswa wezezimali uEnoch Godongwana inikezela ngomhlahlandlela okusetyenziswa kwemali karhulumente kwiminyaka emithathu ezayo. Uhulumeni ulindele ukuthi umnotho udlundlubale ngo-0.8 wamaphesenti kulonyaka wemali. Phakathi kwezinto ezifatabalisa kakhulu umnotho nokukhula kwawo ngamandla kugqame inkinga yokucisha kogesi, izinga eliphansi lokusebenza kwamachweba kanye nezinga eliphezulu kwenyuka kwentengo yempahla ezitolo. Our public finances are significantly weaker. The main budget deficit has increased by 54.7 billion compared with the 2023 budget. With the 2023 budget estimate. This reflects lower revenue performance, higher public service wages, wage bill cost, and higher debt service cost. The main reason for this are a sharp fall in corporate income tax, particularly from the mining sector. Ongoti bezomnotho baqagula ukuthi izinga eliphansi lokuqoqwa kwemali eyinzuzo yenziwa yinkampani ezifana nezimayini ngokunye kwemthelele ngemihle ngokukhinyabezeka komnotho wezwe. Fiscal consolidation is not yet assured, even with the modest growth expectations that Treasury has put in place. We would need a strong growth agenda that is underlined by implementation of a strong economic reforms. Other than what Treasury says, we actually need to see the broader government implementing much more aggressively in order to achieve the fiscal consolidation. We've got to be optimistic. It's not going to be easy to achieve those numbers, but we can only hope for a better economic environment that will basically enable the government to collect the tax numbers mentioned there and also to contain the increase in expenditure. Ungqongqoshe uGodongwana uphinde wamemezela nokuthi isibonelelo sikahulumeni sika 350 sizokwelulwa isikhathi esingangonyaka kuze kube u2025. Kanti kusenjalo umphathiswa wezezimali uEnoch Godongwana umile ezwini lakhe lokuba kusezukuba nzima ukunceda iinkampani zikarhulumente ezisezingxakini zemali. Nakuba imizila esetyenziswa nguTransnet idodobala namazibuko engasebenzi kakuhle efuna iibhiliyoni zerandi, uGodongwana uthi akuzukuba lula ukuba akhuphe imali.
at some point we need to find a solution for Transnet. The immediate solution is that everybody knows in this room that next week Transnet will have to redeem some debt. Ukwabeke imiqathango emitsha kumnyinyiva onikwe uEskom ngeliqinisekisa ukuba imali yabarhafi isetyenziselwa oko kufunekayo. Should Eskom defy any of the conditions, the loan would not be converted into equity. The Eskom Debt Relief Amendment Bill, which is we are tabling today, seeks to enhance that enforceability on the conditions agreed. Indodla yabantu abangaphangeliyo yandisiwe ngonyaka ngelixa urhulumente esakhangela umgaqo-nkqubo wendlela eza kubonelelwa ngayo. 34 billion is allocated to extend the COVID-19 social relief of distress grant by another year. Over the medium term, a provisional allocation is retained while a comprehensive review of the entire social grant is finalized. Kusenjalo uGodongwana uthi phantse zifike kuma-70 izicelo zoomasipala abafuna kucinywe ityala labo ngoEskom. Ezo ziphunyeziweyo xa zizonke ifikelela ngaphezu kweebhiliyoni eziyi-56 zerandi imali abayityalayo. So that moving forward, akho mntu ungabhataliyo. Umasipala uyabhatala, nabahlali bayabhatala. uGodongwana uvakalise ukucuthwa kwenkcitho efikelela kwiibhiliyoni ezingama-21 zerandi. Uthi okukucuthwa kwenkcitho kungaphantsi kwemali eyabuyiselwa kunongxowa kazwelonke kwabanyaka-mali babini badlulileyo. Dingululama Matya weendaba ze-SABC ePalamente eKapa. U-Advocate Koleka Gcaleka uthabathe intambo njengomkhuseli woluntu omtsha kulandela ivoti yamalungu endlu yowiso-mthetho kazwelonke kwinyanga ephelileyo, nalapho kwavotelwa uGcaleka ukuba ibe nguye oza kungena kwesi sikhundla emva kokugxothwa kwalowo ebengumkhuseli woluntu u-Advocate Busisiwe Mkhwebane sekushiyeke ixesha lingaphantsi kwenyanga ngaphambi kokuba kuphele ixesha lakhe kwiofisi yomkhuseli woluntu. Okhulumela ihhovisi likaMengameli uVincent Magwenya uqinisekisile ukuthi uMengameli uCyril Ramaphosa ngokomthethosisekelo nangokwesinqumo sePhalamende likazwelonke useqoke u-Advocate Koleka Gcaleka njengomvikeli womphakathi iminyaka eyisikhombisa. uGcaleka-ke ube yibamba lomvikeli womphakathi kusukela ngoNhlangulana nyakenye emva kokumiswa esikhundleni kowabe engumvikeli womphakathi u-Advocate Busisiwe Mkhwebane. Ngesikhathi amalungu eshayamthetho evotela ukuqokwa kukaGcaleka ngenyanga edlule, i-ANC yameseka zisuka nje incoma imisebenzi yakhe etusekayo. Don't take away that she demonstrated a clear vision for the job. Kepha-ke iqembu eliphikisayo i-DA labona kufanele ukuthi lolu hlelo kufanele luhoxiswe ngenxa yokwentuleka kwabantu abalungele ukuqokwa kulesikhundla ngenkathi kuqhubeka inhlolokhono. Not one single candidate of the shortlisted, in our view, met all the minimum standards. uGcaleka-ke ubedinga amavoti angamaphesenti angama-60, kwathi-ke amalungu ePhalamende angama-244 avotela ukuqokwa kwakhe kulesikhundla. Kusukela uMkhwebane akhonjwa indlela ngomandulo emva kombiko wekomidi eliphenya ngokulungela kwakhe ukuba sesikhundleni, manje useyilungu lePhalamende le-EFF. Umasipala waseThekwini ugxekwe kakhulu emva kokusilela ukusebenzisa imali emalunga neebhiliyoni zerandi ezibekelwe amaphulo ophuhliso lweziseko ezingundoqo. Kuphele umhlangano womkhandlu kuqubuka umsindo kulomhlangano. Amakhansela e-EFF abefuna kukhishwe umenenja kamasipala uMusampele kulomhlangano. Bamsola ngokuhluleka ukuphatha kulomasipala kulandela imbiko yokuthi kunemali ekufanele ibuyiselwe kumgcini mafa engango 1.2 billion wamarandi. Kuze kwabizwa amaphoyisa emetro ukuthi
zokhipha lamakhansela. Awukwazi ukuthi ufike ngaphakathi singama members avoteliwe anelungelo lokuba ngaphakathi kwikhansela ufike ngaphakathi uphethe isibhamu uzodonsa kabuhlungu abantu besifazane uzodonsa kwamina ngidonse uma ngabubuka lawo amavideo lawana. I-Action SAET umasipala uqamba manga emphakathini. Sinolwazi lokuthi umkhandlu usengcupheni yokulahlekelwa imali nga-1.2 billion rand ngoba uNational Treasury umgcini mafa uthe ngiyazi akwazi ukuvuma ukuthi le mali idlule onyawo landelayo ngoba ekhala ngokuthi umkhandlu wethu awunazi izathu ezibambekayo. So ukuthi uSpeaker bese zothi uNational Treasury owabhala ucela ukuthi kwenziwe ama-budget cut akulona iqiniso lelo. Umasipala uthi umgcini mafa kazwelonke ucele omasipala ukuthi babuyisele ingxenye yemali abayinikiwe. Saqaqisa ukuthi imali ithathwa ngoba nabo ezingeni likazwelonke izwe lakithi lisenkingeni yokwesweleka kwemali. Bonke omasipala ngisho naseCape Town ikhona imali uNational Treasury acele ukuthi ibuyisele kuyona. Amaphoyisa athi aphenya amacala okushaya enzeke kulomhlangano. Blonde Khadebe, SABC News eThekwini. Ukanti ke umboniso onge Lady Smith Black Mambazo kunye nomseki wayo uGqirha Joseph Shabalala uchongiwe kumawonga eOscar. Esi siqendu sibizwa ngokuba yiMusic is My Life sigxile kubomi buka Shabalala nanjengoko siqulathe udliwano ndlebe nemifanekiso. Isiqephu esiqoshiwe Music is My Life saqoshwa iminyaka emihlanu futhi isikhombisa izethameli ngempilo kaShabalala kusukela esemakhaya eMnambithi kuze kufinyelele ekuphumeleleni kwakhe kanye nokuhamba kwakhe emhlabeni ngo-2020. Lady Smith Black Mambazo sikhipha ama-album angaphezulu kwama-50 kanti isihlomle ngey'ndondo zeGrammy 5. Leli qembu lithi ukuqokwa kuveza ngokusobala ukuthi wayenobuhlakani kangakanani uShabalala. It was very important to take the story of Bab Shabalala to the world, you know, and to let the world see this giant that he was. I think we don't celebrate our own that much as South Africans. Lesi siqephu esiqoshiwe siqokelwe esigabeni seyiqephu eziqoshiwe iseqophelweni eliphezulu. Indodana kaShabalala ithi ukubusa dlandlavana ubaba wayo ubezoyiqhenya ngalokhu. It fulfills my father's dream because his vision was always for this music to be able to be promoted all around the world. So this is one of the tools that is helping pushing that vision of our father. We know we have won the Grammys, but this is something different that is going to reach other people who are not maybe in the music industry. Bazodalulwa mhla zinga-23 kumasingana abaqokelwe indondo ze-96th Annual Academy. Siphinde sikwamkele kwakhona mbukele Ekhaya Jikelele. Umongameli uCyril Ramaphosa unyule uadvocate Kholeka Gcaleka njengomkhuseli woluntu omtsha. Uadvocate Gcaleka uza kuba ngumkhuseli woluntu wesihlanu phansi kohulumente wenkqubo yentando yabaninzi. Lo kaGcaleka ungena esihlangwini zika-advocate Busisiwe Mkhwebane njengokhonjwe indlela kutshanje. Ukanti ke namhlanje sizise umhlalutyi wezopolitiko injingalwazi uBheki Mngomezulu ukuthetha banzi ngoku. Bheki Mngomezulu wamkelekile enkqubeni. Enkosi kakhulu sisi, enkosi nakubaphulaphula. Siyabulela. Ingaba kuthetha ukuthini ukunyulwa komkhuseli woluntu omtsha kubantu belilizwe? Kuzosho izinto eziningi sisi, kuye ngokuthi umuntu udaba luka advocate uKholeka Gcaleka ulibuka kanjani. Uma uzobheka ukuthi kube nesikhathi lapho khona kufanele ukuthi athathe isinqumo noma izigqibo ngodaba lukamongameli ngalento yasephalaphala. Abanye bazothi ukunyula kwakhe indlela yokumkhokhela ise-reward for ukuthi ukwazile ukukhusela umongameli. Then ke abanye bazothi mhlawumbe ngesikhathi noma ngexesha aphethe ngalo njengomvikelo umphakathi wexeshana ukwazile ukwenza umsebenzi, ingakho ke aphele esonyulwa ukuthi ibe nguye ozoba ngupublic protector omtsha. Kodwa nje iqiniso ukuthi ukungena kwakhe
ungena onganyelwe yifu elimnyama ukuthi kunezinto vele esezilethe imibuzo ukuthi ingabe ngempela ungene ngoba kufanele noma ngabe ungene ngoba kukhona izinto asezenzile ukuvikela umongameli. So ke leyo nto leyo izocaca kusuka manje yaphambili ukuthi umsebenzi wakhe uzowenza kanjani. Wenjingalwazi ukukhonjwa eminyango kuka-Advocate Mkhwebane ingaba kwakunempembelelo yemiba yezepolitiko? No, kuyacaca dadewethu kusukela ekuqaleni uBusisiwe Mkhwebane besingekho isidingo sokuthi kuqalwe le investigation yokuthi kubheke ukuthi ukufanele yini ukuba ngupublic protector, ngoba ezinye zezinto abantu abazivezayo ngezokuthi kube khona izigqibo azithathile okuthe kamuva uma ngabe inkantolo isijonga lezo zinto lezo yafika yathola ukuthi akenzanga kahle bese kuthiwa ke akasule esikhundleni ngenxa lonto leyo. Umbuzo ovela ukuthi uma ngabe mina nawe simangalelene enkantolo ifika enkantolo ithi mina guilty, then bese ngifaka kwi-appeal ifika enkantolo elandelayo ithi hayi no angikho guilty engimsulwa, liyagxothwa yini ijaji leli ngifumane ngi-guilty? Impendulo ithi no, akwenzeki lokho. So ke uma kunjalo iphi consistency yini ehlukile ngoBusisiwe Mkhwebane? Into ayifelayo uBusisiwe Mkhwebane ukuthi wathi wa-announce ukuthi uzo-investigate udaba lwasePhalaphala. That is the only reason eyenze ukuthi kuze kube ukuthi ke lona uyasozwa. Uma uzobheka futhi indlela icase yakhe abazame ukuyileqa ngayo kuze baleqela la 15 ka-October bebefuna ukuthi aphume engaphathanga nto amaginqeginqe akhe lawa elona amaqeqiqethi akhe lawa lona i-benefits zokuba ngu-public protector. So ke obviously ke yonke into ikulida kwi-direction eyi-one ukuthi udaba lukaBusisiwe Mkhwebane belunepolitiki from day one to day last. Jingalazi uthini kwabo abanombono othi umkhuseli woluntu omtsha usetyenziswe ngumongameli ukulwa amadabi akhe? No, kunjalo uma uzobheka ukuthi sibuze ukuthi uZondo kwakufanele yini ukuthi kube nguyena oba uChief Justice. Uma uzobheka indlela interviews zazihambe ngayo, i-answer ithi no. Then the same thing ebuya ngapha kuBusisiwe ukuphuma kaBusisiwe Mkhwebane nongena kaKholeka Gcaleka. Uma uzobheka ukuthi kunabantu kwi-nomination process ababenominatwe ngabantu abayi-4 kuya phezulu, then ufike uKholeka Gcaleka oyenominatwe ngabantu abayi-2. Then kodwa ke egqibeleni kwa yonke into uKholeka Gcaleka ukuthi hayi nguye obashaye bonke okwazile ukuthi angene kulesi sikhundla. So ke leyo nto leyo yenza kwakheke isithombe sokuthi ukwenyulwa kwakhe eyingoba kufanele ukuthi akhusele umuntu. Kuyinto errong ngoba izomnceda umengameli but izonceda yini ANC, izonceda yini ilizwe? Impendulo zami kwezo questions zethu zithi no, angeke izibenefit ANC, angeke futhi azabenefit ibenefit ilizwe. Umuntu uzobenefita umengameli nalabo abamkhuselayo, okuyinto ke engabeki kahle izwe uma ngabe ulibeka uqhathanisa namanye amazwe. Ukholeka Gcaleka ingabi khona mhlambi indima okanye yeyiphi indima edlalwe ngosopolitiki ekuqeshweni kwakhe? Osopolitiki babenendima enkulu dadewethu njengoba kusukela ekuqaleni qala udaba lwasePhalaphala osopolitiki yibona abantu sike sabenza isiqiniseko sokuthi umengameli akabhanishwa ngezinto azenzileyo ngodaba lwasePhalaphala. Uzokhumbula ukuthi uma kuyiwa eParliament kuyothethwa ngalo daba lwasePhalaphala osopolitiki basebenza kakhulukazi abe-ANC basebenzisa i-numbers zabo ukukhusela umengameli. So isigqibo esathathwayo hayi ngoba sasi-right kodwa ngoba ANC yayine-numbers. Then the same numbers boyisakele ukuthi bayisebenzise ukukhusela upublic protector ophumayo uBusisiwe Mkhwebane. So ke ngasho ngithi osopolitiki yibona abantu ababenesandla kuyona yonke lento le kususela ekuphumeni kaBusisiwe Mkhwebane nasengeneni kwaGcaleka yibona osopolitiki abambe phambili more than abantu abejudiciary okuyibona abantu okufanele bathathe izigqibo ngokuthi ngubani okufanele abe ngumkhuseli welizwe. Njengoba senyuliwe ke njengoba abe ngumkhuseli woluntu ungaba singambona mhlambi egqiba iminyaka yakhe njengomkhuseli woluntu ahlale esihlalweni yonke leminyaka? Ipolitiki lena sisi iyure nje eyi1 ixesha elide kakhulu, iveke eyi1 ixesha elide kakhulu, so kungenzeka noba intoni na ngoba osopolitiki bethu abanamqolo in the main, okusho ukuthi ke namhlanje bazofike bahambe nawe bakuqhabela izandla ngomso then bacule elinye iculo. So ke owangoku kubukeka sengathi ulona uKholeka Gcaleka osopolitiki bathi nguyena ofanele ukuphatha lesi sikhundla sokuba ngupublic protector, kodwa ngomso singabe sithetha enye.
so ke uma uzojonga ukuthi abanye bake basifumana besengxakini efanayo so ke ngathi ukuthi angeke sibe naso isiqiniseko sokuthi uzohlala kude kuphele leminyaka ebekiwe ngoba naye uBusisiwe Mkhwebane kwakunethemba lokuthi uzokwazi ukuthi agqibe ixesha lakhe but akakwazanga ukuyenza lonto leyo so ke ayikho into ongayigaranta kwipolitiki ngoba osopolitiki bethu balala becula le bavuke ngomso becule linye iculo so ke ayikho igaranti lapho ke sithi hayi singatsho ngenene kuba zinzima indaba zepolitiki ingaba mhlambi uGcaleka wayengcono kunabo bonke aba bantu babekho kudliwane ndlobe ngethuba lovavanyo kwalo ukulungela ukuxhuzela imikhala ngoyena umuntu waye right kubo bonke aba bantu babe interviewini angiyona ilawyer sisi andilogqwetha kodwa uma uzojonga ukuthi interviews bezamanjani luckily ke besenzeka kubona wonke umuntu I don't think ukuthi ungathi ukuthi she was the best candidate for the position kodwa mina my view noma my conclusion ngeyokuthi isigqibo sasesithathiwe kakade ukuthi uKholeka Gcaleka kufuna kube nguye ozawungena esihlangweni noma ezinyaweni zikaBusisiwe Mkhwebane ngalizathu sengizibekile eqaleni ukuthi wakhusela umongameli ngaleyo ndlela kunyanzelekile ukuthi afumane ireward so ke I don't think ukuthi ilona interviews phese zizo ezenze ukuthi abe kanti uyayifumana le position isigqibo besithathiwe kakade then ke yonke le process was a formality ukuthi ekugqibeleni kufuneka kube nguye ongenayo the same thing eyenzeka ngalento bengithetha ngayo ekaZondo ukuthi uZondo did not perform well kwi-interviews kodwa ngoba isigqibo sasesithathiwe and usection 84 we-constitution unikeza umongameli amandla ukuthi athathe isigqibo ngokuthi kwezi recommendations zibekweyo yena uthini ezimongameli and then wasebenzisa lokho so even if ungayithatha icase uyise court we are not going to win it ngoba umongameli usebenzisa section 84 omnikeza amandla ukuthi athathe izigqibo ungathi yeyiphi mhlambi imiba ejongwe kuKholeka Gcaleka ba aqale ngayo njengoba sethathe isihlalo kuzawuxhomekeka ukuthi kwi-list yezinto ebezibekiwe kwi-office ka-public protector zeziphi ezifike kuqala noma zeziphi ezinomdla aqale ngazo-ke kodwa-ke nje uma uzobheka ukuthi udaba lwasephalaphala was a big issue to the extent ukuthi umongameli yena buqu 21 November last year wayesethatha isigqibo sokuthi uyashiya njengomongameli kwaba-ke ngabantu abamkhusele bathi hayi nondoda akwazi ukuhamba sizakukhusela ngoba sine-numbers kwabizwa i-chairperson ze-ANC in all 9 provinces kwathiwa mazemconvince umongameli and upremier u-Oscar Mabuyane is on record esitsho ukuthi my province iyona yaba ngokuqala ukuconvince umongameli ukuthi makangashiyi so ke lonto ithetha ukuthi ke it's not ukuthi izinto ikawuzijongile zibaleke kangakanani kuya ngokuthi umuntu uthatha one right noma onamandla ukuthatha izigqibo zeziphi izinto afuna ukuqala ngazo enze ezo zinto so ke kuzaba nzima ukusho ukuthi nezi izinto kufuneka uKholeka Gcaleka aqale ngazo ngoba kuzwa ngokuthi yena zeziphi aziprioritizayo out of 10 out of 20 ezisetafuleni yakhe xa sijonga ke ngoku ukhuselo ngoba uKholeka Gcaleka lo unyulwe njengomkhuseli woluntu ingaba isizwe sethu esi singakhuseleka kusini na apha kulawulo lukaKholeka angiboni yenzeka lonto sisi ngoba indlela aqale ngayo ayinikeza umdla ukuthi uzokwazi ukwenza izinto objectively ngoba uma ukuthi wenza izinto objectively awujonga umuntu ujonga isenzo lesi asenzileyo noma okucingwa ukuthi usenzile wenze uphando bese emva koko ukhuphe izigqibo kodwa uma ukuthi vele uthatha ngokuthi hayi uMngomezulu is not guilty even before ujonge effects lonto leyo ukuthi ithetha ukuthi isigqibo uzawusithatha before wenza uphando okuyinto ke engekho right leyo uma ngabe uzothi hayi uVuyokazi vele uwrong then lonto le ufuna ukuthi it's like ubhala icomposition uqala ngeconclusion then bese ufuna ukuthi yonke into ozayibhala ikulidishele kula conclusion usithathile kakade so ke umsebenzi kaGcaleka awuzukuba easy sisi ngoba kuzofanele ukuthi enze izinto ngendlela okufanele azenze ngayo kodwa ngakwelinye icala afuna ukwenza izinto ngendlela ukuthi ufuna ukwenelisa abathile lonto leyo isidima sakhe izawusithoba ngoba ngokwami I think ukuthi she's young une future bright kodwa indlela aqale ngayo ayinikezi imidla ukuthi uzokwazi ukwenza izinto objective sikhona mhlambi siyayazi bana bakhona ebebephikisana nolunyulo lukaGcaleka zikhona mhlambi izinto ezingathi zivele ezizasothusa sililizwe loMzantsi Afrika ngaye uKholeka Gcaleka ingenzeka leyo sisi ngoba siyazi ukuthi osopolitiki banawo lento ukuthi
uma kukhona ifile abanayo ngawe noma ifile abanayo ngami bayibambe balinde ixesha eli-right ukuthi ke ususixelela bayi no sengirelaxile yonke into i-right bathathe ifile leyo bese beyibeka etafuleni kuthiwa no ngenxa yezi nezizathu lo muntu akafanelekanga ukuthi aphathe le position so ke kungenzeka noba intoni na but ke if ukuthi ukholeka Gcaleka kususela eqalile ukwenza lo msebenzi as ilona advocate azikho izinto ezigwenxa azenzileyo then ke kufuneka abe relaxed kodwa uma ukuthi kunento errong ake wayenza kufanele ukuthi ahlale ngalonke ixesha elindele ukuthi kungenzeka noba intoni na ngoba osopolitiki banawo le nto leyo like njengoba kuza unyulo bona bebodwa bayenza ngaphakathi kwabo kwiqela elilodwa ngazi ukuthi mina kukho into errong owayenza wena kwi-BGM but le nto leyo ngayibamba then ukuthi uma sekuza unyulo sekufanele kwenziwe i-party list then bese ngikhupha lo nto the same thing esingayilindela ngikholeka Gcaleka if kukho izinto ake wazenza ezi-wrong zingavela at any time and ukuvela kwazo bese ziletha i-questions ukuthi ngabe kufanele aqhubekeke nokuphatha le position anikezwe yona so singalindela-ke sibone ukuthi ekuhambeni kwexesha zeziphi izinto mhlawumbe abangaziveza if kukho izinto ezikhoyo but if not then kufanele relaxe aqhubekeke nokwenza umsebenzi wakhe. Mnumzana uMngomezulu exesheni elininzi abemi boMzantsi Afrika abayazi indima okanye isihlalo se-public protector uba sithetha ukuthini ingaba mhlambi ucinga ukuba bayasihlonipha ukuhlonishwa kweposition sisi kuxhomekeke kumuntu okulow position iqala kuyo umongameli if umongameli kwiposition yakhe wenza izinto ezigwenxa isidima seoffice siyathobeka kanjalo ke neoffice kapublic protector uma uzojonga ukuthi in the past kuyenzeka lonto le ufumanise uba umuntu opublic protector akenza izinto ngendlela kufanele enze ngazo akakhusela umphakathi ukhusela abathile lonto le iyasithoba isidima seoffice so ke naye upublic protector ongenile ngoku ukholeka Gcaleka unoxanduva lokuthi enze sure ukuthi isidima seposition le akuyo ushiya sisemgangathweni uma ngabe kufika ixesha lakhe lokuthi aphume ngoba yonke into ayenzayo ayiyi kuye buqu kodwa iya kwiposition noma kwi-office ayiholdayo so isidima se-public protectors office okwangoku asikho right ngoba kukho izinto ezininzi esezike zenzeka in the past kukho lento insolo zokuthi i-office lisebenzela abathile and then linyathela abathile so kufuneka ukuthi enzeke isiqiniseko sokuthi yonke lonto leyo ilona uyayisusa ngendlela azokwenza ngayo azorana ngayo i-office uma uthi uyisakala ukwenza lonto ithetha ukuthi isidima noma isidima sayi-office sawuqhubekeka sishona phansi kunokuthi sikhuphuke. Hayi icacile Mnumzana uMngomezulu ba esi sihlalo noko siyatshisa enkosi kakhulu ngexesha lakho. Enkosi kakhulu sisi enkosi nako. Enkosi. Lowo ke mbukeli ibingumhlalutyi wezopolitiko uBheki Mngomezulu sithetha naye ngokuchongwa kuka-advocate Kholeka Gcaleka njengomkhuseli woluntu. Kanti ke ngoku uhlala nathi sisathi qhwi evenkileni ungagonqi ungalicofi elo qhosha. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele susela ke imini yaphezolo oyena mongo besigxile kuwo ibiyintetho kaMphathiswa uEnoch Godongwana malunga nohlahlo lwabiwo mali lweminyaka emithathu ezayo zininzi ke izinto ezithe gqolo kule ntetho kuquka ke nesilumkiso sokuba amasebe karhulumente makazame ukukhalimela indlela asebenzisa ngayo imali ngaphezulu koko ke kule ntetho kuqinise ilizwi lakhe malunga nendlela iinkampani ezingamashishini karhulumente eziyisebenzisa ngayo yaye kungoku zihlala zikhala ngokunikwa inkxaso mali sihluza ke kwaye sicacisa eyona nto iphambili kule ntetho ngokwamkela ingcali yezoqoqosho kwibhanki yakwa-FNB umnumzana Siphamandla Mkhwanazi masikubulise sikwamkele enkqubeni i-Ekhaya Jikelele ngale ntsasa sibambe ngazibini ngexesha lakho. Kubonga thina siyabingelelana kubabukeli emakhaya. Enkosi kakhulu. Mnumzana masiqale ngokuqajela kukaMphathiswa uGodongwana nothe ke uqoqosho lwelizwe kulindeleke kuba lukhule ngo-0.8% xebe. Singayibona lonto yonke isenzeka. Yeah, so sizokhumbula ukuthi ngaphambilini ama-estimation ebesiwatholile bekuFebruary ngaleso sikhathi uhulumeni National Treasury beyilindele umnotho
uba ukhule ngo-0.9%. Ngokwethu-ke thina singu-FNB sicabanga ukuthi uzokhula la ngabo 0.7%. So u-0.8% lo abawubeke etafuleni ubonakala kuyinto engenzeka kakhulu. Sibonile ukuthi umnotho uphazanyiswe kakhulu ukungasebenzi kahle kuka-Transnet. So lokho kusho ukuthi imikhiqizo, especially imikhiqizo le yozokubiwa phansi, ama-commodity, asikwazi ukuthi siwathumele emazweni angaphandle. Sibonile futhi u-Eskom kuphazamisile ukusebenza kakhulu kwamabhizinisi nge-load shedding. So zonke lezo zinto lezo zenza ukuba ukuperforma komnotho kube phansi kwengcindezi kakhulu. So lo 0.8% abawushoyo uyinto esicabanga ukuthi ingenzeka kakhulu. Sizokhumbula-ke futhi emakhaya ukuthi i-Stats SA isanda kukhipha izibalo ezikhombisa ukuthi ukukhula kwe-population eSouth Africa, so ukukhula kobuninzi babantu eSouth Africa ku-1.8%. Lokhu-ke kusho ukuthini? Kusho ukuthi umnotho ukhula kancane uma ngabe uqhathanisa nokukhula kwabantu abase-South Africa, nokuyinto engicabanga ukuthi ungqongqoshe ayizokumphatha kahle hle. Liqinzelelo ngenene. Uthi-ke umphathiswa akasayi kuphinda okanye kusetyenziswe imali yokusindisa inkampani zikarhulumente ezisematyaleni, kuquka ke inkampani ka-SAA no-Transnet ngokunjalo. Nebisanda kaloku ukucela inkxaso-mali engaphaya kweebhiliyoni ezintathu zeerandi. Ukhumbula into yokubana ezi nkampani bezingenzi ingeniso okanye bezingaqhubi kakuhle kwiminyaka egqithileyo. Ingaba mhlawumbi urhulumente singambona nyani esotshela kwelo, yaye ke angasikhupha njani imali okanye ingayincedisa njani imali kwezi nkampani kuphela? Lezi nkampani ozibalayo zikahulumeni zingumgogodla womnotho wase-South Africa. Ngaphandle kwazo umnotho wase-South Africa uza kufadala. So zibaluleke kakhulu. So uma ngabe zingakwazi ukuperforma, ne-South Africa nayo ayikwazi ukuperforma. Ininzi kakhulu-ke imali esesiyikhokhile sizama ukuthi sizincede lezi zinkampani zikahulumeni. Sibonile-ke kule budget le ukuthi enye yama-interventions uhulumeni ayibekayo ukuthi ufuna indlela yokuthi i-private sector ikwazi ukuthi ilekelele especially kuzinto ezifana ne-infrastructure nama-infrastructure programs. So lokho sikuthatha ngokuthi nanawo izinkampani lezi zikahulumeni kusengenzeka ukuthi kube ne-stake esigcina sifinyelele ku-private sector, ngoba uma sibheka amabhuku kahulumeni awasekho amandla kakhulu ukuthi uhulumeni aqhubeke aloku azi-bail out lezi zinkampani ezingaperformi. Kodwa-ke njengoba ngishilo ukuthi ukungaperformi kwalezi zinkampani lezi yiko futhi okunembangela enkulu ukuthi umnotho wase-South Africa ungaperformi. So i-dilemma nje le enzima kakhulu kuhulumeni ukuthi uyazisiza lezi zinkampani okanye awuzisizi. Uma ngabe ungazisizi kusho ukuthi umnotho wase-South Africa uyafadalala. Uma uqhubeka futhi uzisiza ekubeni zingaperformi kusho ukuthi abantu base-South Africa balahla imali nje, imali yentela nje ngokuthi baqhubeke basupporte lezi zinkampani. So sizobona-ke ngokuhamba kwesikhathi ukuthi uhulumeni ubhalansisa kanjani ekutheni lezi zinkampani ziqhubeke zisebenze, kodwa ziqhubeke zisebenze ngaphandle kokuthi abakhokhi intela base-South Africa baqhubeke nokuthi balokhu bezi-bail out. uTransnet uyawabekelwa imiqathango ethile ukuze abe kanti utshintsha indlela asebenza ngayo ukuze afumane inkxaso-mali. Kwaye ke no-Eskom kuyabonakala into yokubana kutshanje uphulukene neebhiliyoni zeerandi, kwaye kulindeleke ukuba ayibuyisele mali inenzala ukuze abe kanti uyazisindisa. Esiphamandla uyayibona isenzeka yonke le nto, kwaye yinto esakhe kuba kaloku yinto esikhe sayiva ngaphambili. Into esike sayiva ngaphambili sesive futhi eminingi iminyaka okwamanje akukakabonakali, asikayiboni light at the end of the tunnel uma ngabe sikhuluma ngo-Eskom. Yebo, i-load shedding ithi ukuba ngcono kancane, but amabhuku ayo lawa aphumile ezinsukwini ezimbili ezintathu ezedlulile akhombisa ukuthi u-Eskom usesimweni esibi kakhulu. Uma siwabheka amabhuku ayo kusengenzeka ukuthi uphinde udinge ngaphezulu kuka 253 billion esiubeke eceleni ukuthi sizowunikeza u-Eskom kule minyaka emithathu ezayo. Kusengenzeka futhi ukuthi u-Eskom uphinde udinge more
more than lo 253 billion esiubeke eceleni. Kodwa ke esikubona ukuthi umnotho se-South Africa ngalendlela oyiyo njengamanje nanemali yentela uhulumeni ayitholayo ekhokhwa yimi ekhokhwa uwe, angiboni ukuthi singakwazi ukuthi siphinde siqhubeke siubhale out u-Eskom. Kodwa ke ukuthi u-Eskom ukuthi uphinde ukwazi ukuzimela kule minyaka emithathu ezayo, angiboni lokho kwenzeka ngendlela nje amabhuku ayo abukeka ngayo lokho abakushilo kulezi zinsuku ezimbili ezintathu ezedlule. Kwaye imali engaphaya kwama-24 eebhiliyoni zeerandi ibhengezwe ukuba iza kuhlawula abasebenzi bakarhulumente, kuquka kaloku amapolisa, abongikazi, ootitshala njalo njalo. Oku kusenzeka nje urhulumente uzama unciphisa imali ayisebenzisayo ukuhlawula abasebenzi bakarhulumente. Kuyabonakala into yokubana kuyangena ngapha kuyakhutshwa ngaba. Uba mhlambe ke kuyaphunyezwa ukunciphisa kwemali, imibutho emela abasebenzi ithi bona bazawuqhankqalaza asoze bahlale tu phansi. Ingaba xa kunje sithini isombululo kule ngxaki? Isisombululo sinzima kakhulu. Zokukhumbula futhi ukuthi kuwo lo nyaka lo ngoFebruary ungqongqoshe uthe uzonyusa amaholo kahulumeni ngo-3.5%. Into egcine yenzekile ukuthi amaholo kahulumeni, abasebenzi bakahulumeni anyuke ngo-7.5%. So kunaleyo gap between into uminister ayishoyo nama expectations ama-unions nama expectations abasebenzi bakahulumeni. Ibudget okwamanje futhi yaphinda ithi kule minyaka emithathu ezayo ukwenyuswa kwemali yabasebenzi bakahulumeni izoba la ku-3.6%, nokuyinto engicabanga ukuthi kuba nzima ukuba uhulumeni akwazi ukuthi ayi-achieve leyo nto, ngoba sibonile ukuthi bathe 3.5 kwagcina u7.5. So into engagcina ngokwenzeka ukuthi uhulumeni agcine esediliza abanye abasebenzi, noma ke engadiliza abasebenzi abafana namanesi, abasebenzi abafana namapolisa, kungagcina sekudilizwa abasebenzi uthola ukuthi basebenza ema-office, kuma-head office, laba basebenza lokhu abathi i-administration. Nakuba-ke lokho kungenzeka, angicabanga ukuthi kuba enough ukuthi kukhave le mali le ezobe iholelwa laba basebenzi bakahulumeni ababaluleke kakhulu abafana namaphoyisa, abafana namatishara. So into engagcina yenzeka ukuthi singabona ukwengezayo. Ushilo-ke futhi ungqongqoshe ukuthi kulonyaka nje ozayo kuzodingeka ukuthi kuthinteke ne-tax ukuthi sithole u-15 billion ukuze ukwazi ukukhava zonke lezi zindleko lezi. Nakuba-ke angashongo ukuthi tax yiphi yona tax leyo ayishoyo ukuthi izokwenyuswa ukuze sithole lo 15 billion. Lokho sizokuthola kwi-budget yakaFebruary. Kuyabonakala into yokubana ukwandise nexesha lokubonelela ngesibonelelo songaphangeli sithetha ngayo kaloku i-350, kusithiwa ke iza kuxabisa i-34 billion yeerandi kude kube ngunyaka ka-2025. Ingaba oku urhulumente uza kumelana kusini nanako njengokusitsho into yobana mhlawumbe phakathi kwezinto eziye zithiwe thaca i-expectations versus reality kubonakala ngathi ziphinde zingaphumeleli? Ingaba urhulumente uzawukwazi umelana until 2025? Yona nkinga enkulu kakhulu ke impela le esibhekene nayo, ngoba uzawukhumbula ukuthi lesi sibonelelo sabo 350 CSRD sifakwe after i-COVID-19. During i-COVID-19 kuze kube manje into esisize kakhulu ukuthi ama-price emikhiqizo ezombiwa phansi, ama-commodity prices abephezulu kakhulu ngaleso sikhathi. Lokho kusupporte i-mining sector. Sabona i-contribution ye-mining sector to ama-tax yenyuka kakhulu. Uma ngingakwenzela nje isibonelo kulonyaka odlule i-contribution ye-mining sector ku-tax revenue iyodwa nje ibe enough ukuthi ibe wola 35 billion, ibe enough ukuthi ikhave labo 350.
i-mining sector nje iyodwa. Manje ke sesibonile ukuthi ama-price ezokumbiwa phansi asehle kakhulu and sibonile futhi i-contribution yayo le-mining sector le yehla kakhulu. Lokho kusho ukuthini na? Kusho ukuthi sesinale expense le ka-350 kodwa asinayo i-funding model yayo lo 350 le. So ngonyaka ozayo sizobe sila back to square one ukuthi izokuvelaphi le mali le lo 33 billion lo okumele ukhokhele labo 350 labo. Nenye futhi izinto abangazibheka njengoba bese ngishile ekuqaleni ukuthi singagcina sesibone kwenyuswa ama-tax ukuze akwazi ukucover lama gap ngoba asesenayo leya benefit high commodity prices le besiyibona yenzeka in the last 2 years la uhulumeni akwazile ukuthi athathe le tax contribution ye-mining ayinikeze abantulayo. Kodwa ke lokho sekuphelile manje, sekufanele sithole imodel sustainable model ezoba permanent ukuthi ikwazi ukuqhubeka ifande le SRD from 2025 and onwards. Nangona nje umphathiswa engazange alibeke ngeliphandle kodwa kuyabonakala uba intetho yakhe iye yabonisa ukuba kukho amasebe karhulumente aza kunqunyulelwa imali. Kunganjani mhlambe yaqale ngokunciphisa inani lamasebe kwi-cabinet kamongameli kuba kwa uluntu olu belibetha ngawo amane besithi into yobana nyhani make kunqunyulwe abaphathiswa bapha kwi-cabinet bede bekhalaza into yobana bathi uzababona xa behamba bekhatshwa luthotho lweemoto ezimnyama. Kunganjani ba aqale pha ekhaya? Lokho ngiyacabanga ukuthi kungahamba igebe elide kakhulu ekutheni uhulumeni abuyise lokho esithi i-trust kuma-leaders kahulumeni. So njengoba besikhuluma nje ukuthi enye izinto abasibhekelelile ukuthi banyuse i-tax, layo tax leyo ikhokhwa yimi, ikhokhwa uwe, ekubeni bona kunama-benefit amaningi abawatholayo. So nakuba lokho kwenyusa leyo trust leyo between abakhokhentela nabaholi, kodwa akukho enough ukuthi kungaphinde kukwazi cover lama expenses lawa ebesikhuluma ngawo. Sibala bona ukwenyuselwa kwemali abasebenzi bakahulumeni, sibala kukhona lama SRD grant lawa wo 350. So nakuba kungaba igathu lelo elibalekile elihle kodwa alizukuba enough ukuthi likhave isize yalesi sikweletu lesi esesikuso njengamanje. Mnumzane uSiphamandla, masibambe ngazibini ngexesha lakho. Siyabona abalaleli ekhaya. Lo ke mbukeli besithetha naye yingcali yezoqoqosho pha kwiziko le-FNB uSiphamandla Mkhwanazi. Besihlalotyela ke intetho yohlahlo lwabiwo-mali leminyaka emithathu ebethiwe thaca phezolo nguye kaloku umphathiswa wezezimali u-Enoch Godongwana. Ngoku mbukeli masithi qhwipha evenkileni qiniseka into yokubana ugqushi sabukele ekhaya jikelele.